چه تشتای فیسبوک؟ نه یوتیوب. بالله تنسى هذا الاسم. تمام پشتی نوچه هشی ودي حسبي صمام الدمى بدون بس دار الدمى ودي حسبي صمام الدمى بصوت بس دار الدمى سرجنقها وار الدمى قلن التاج نامدي سرجنقها وار الدمى قلن التاج نامدي شيرين البدل مني أقول نادم مالني أسر قلستين كشتني أسر نادم مالني وأسر قلستين كشتني بله پشتی گودارکرین استرانی جاری کدیم و گریان با گودارین خواه نها جیر روشا هوایی میش گوداری خورا پیش کشکین. بله گوداری هجایی رو لشنگالی اسمان به تمامی و تا یعنی بجن پشتی نیورو تمامی و شنگال تاف بیم بلندرین پلای گرمی شش نزمترین دو جیر صفر یعنی بجن ساعت ایواری ده ساعت دانزده وان و ارت سقهنی یعنی دنیاوی دربی بارانجی و نبی ام بری خواه بنا بحشیقه و بعضانی لبحشیقه و بعضانی جی که ازمان به تمامی و اور بی بلندترین پلای گرمی هشت نزمترین دو جیر صفر برف و باران شیک جه سده هفتی بی گوداره هجال شیخان جی که ازمان و به تمامی اور بی بلندترین پلای گرمی هفت نزمترین دو جیر صفر برف و باران جیک جه سده هفتی و باری گوداریجان بری خواه بنا تلافر تلافر جیک ازمان به تمامی تاوه گرمی هشت نزمترین در صفر لموصل ازمان به تاوه بلندترین گرمی نه نزمترین یک صفر باران جه سی هوی باری لبغدای جیک ازمان نیف تاوه نیف آور بلندترین پانزده نزمترین شش لژیک از تمام اوروبا ترین دو جیر صفر باران و برف و ژیک از ما تمامی این پلای گرمی چار نزمترین جیر صفر سری باری لهترین دو جیر صفر اوروبا بلندترین نزمترین سه جیر صفر برف جیک جه سده چلوی باری چی؟ از این ها
امبری خواه کردستانی لحسکه از من به تمامی تاوه بلندرین پلا گرمی هف نزمترین یک جیر صفر لعمود جیک از من به تمامی تاوه بلندرین پلا گرمی پنج نزمترین دی دو جیر صفر لقام جلوژیک از من به تمامی تاوه بلندرین پلا گرمی شش نزمترین دی دو جیر صفر لکوبانیژیک از من به تمامی تاوه بلندرین پلا گرمی چار نزم بلندرین پلا گرمی هفت نزمترین یک جیر صفر امبری خو بدنا باکوری کردستان آمد از من به تمامی اوره بلندرین پلا گرمی یک نزمترین سه جیر صفر برفجیک جه سده بیست و باری لمردینجیک از من به تمامی اوره بلندرین پلا گرمی یک نزمترین پنج جیر صفر برفجیک جه سده سی و باری گوداره جال وان جیک از من نیف تاوه نیف اور بلندرین پلا گرمی یک جیر صفر نزمترین جیک ده جیر صفر باران جه سده بیست و باری هر ول شیر نخجیک از من به تمامی اوره بلندرین پلا گرمی یک جیر صفر نزمترین یانزده جیر صفر باران جیک جه سده هشتی و باری هر سال جولمرگ جیک از من به تمامی اوره بلندرین پلا گرمی سه نزمترین چار جیر صفر برف و باران جیک جه سده هشتی و باری امبری خو بنا روشلاتی کردستانی لکرمانشان از من به تمامی اوره بلندرین پلا گرمی چهار نزمترین سه جیر صفر باران جه سدی ده و باری هر سال هورمان جیک از من به تمامی اوره بلندرین پلا گرمی چهار نزمترین سه جیر صفر برف جه سدی سی و باری لأرمیجیک از من به تمامی اوره بلندرین پلا گرمی یک نزمترین هفت جیر صفر برف جیک جسده ده و باری گوداره هجال ساقز جیک از من به تمامی اوره بلندرین پلا گرمی یک نزمترین هشت جیر صفر برف جیک جسده ده و باری گوداره هجار روشه های مجوره پیشکش گیر ام نهال استرانه که گودار بگین پشتی استرانه دیسه وگرن با گودارین خود نه؟ علي عمو حليقي سرجع غا صار بي سبحة تجي بخير بي سودالي هبالا من البيت ليد لمني تبي سودالي هبالا من البيت ليد لمني تبي الدنيا ملك رب العالمين هبالا من الدنيا ملك خذي جاري في دنيا ردر في شقي
سبحان ما شلقا مكيروش الديش مالا خذي بلا شوق شمالا ويروش هبالا من بلا ندابال ويقامر ويبجل ويبالي هيلا مالا بابي نخرابي زبر هردو جابي درسكني مستافر العنكا ومال ميراتين بقوة بكيمي مالا بابي نخرابي جناوي مال ميراتي قري بردرشي كامامري هنجي سودالي من الشير نردوش تفعيان البروش تحجي قابا جابي متكفي القامل بجنيتي دارب أزعاج عبدالي خذي ودين هشكت وما بيعردي خذي مدينو بالا خداي هبالو تاشاب جبلي مكرن مبات الضراب مدي ببابي تخطر بقلمي داتي ميسر كاقتيش عاج عبدالي خذي ردبي سعلاج قولون ومعيدي مقوت تخطر مالا بابي نخرابوت بلا خوش مفكا خذي وزني نساق مدردي عشقي ويلا مالا بابي نخرابي ويم اسبهي الطاطاني وبارز كما برقام وبجنا سوداجا خذ فيتي سرچاوا هنرمند هجا علی هم حلیقی ولی برنامه نه داخوازیه نه داخواز استرانه برنامه سباهای زبخانیه برنامه داخوازه او جنبیجن دانه واری روژه اینی یکشم و سیشم ساعت سه تی پیشکش کردی اما دیسجی حوالی مصر باشا کنترل کاری استرانه علی عمو یا لیلی استرانه دنگی علی عمو یا لیلی حوالی مصر باشا کنترل کاری اندیجن پشتی هم نوچات خواندون استرانه کار هاي سودالي ماشي اشتي نوچا استرانا علي عمو ليلي بيتود ليلة كدركة علي عمو ليلي نيورة اللي هم كدركة دارنا كجي سودالي هفالا من البيت لي مقوتة يمان مالا بابين خرابيت المفتري تقوت يمان أسعاج عطالي خذي واسخورتك شارد سالي مويام توزيكر مقالك هفي سالي هفي زمان سيهو تدران دبي مدبوان توبة تمام تقكي وشان وريان ويلا مالا بابين خرابي ويام توزين كرما تنبورك شارد فردا تكرما دستي نزانا تيلو فردي مقديان الدستي ديلاني القريبو بمدي هبالا من اليد معاج عفدالي خذي نقبيشة اليد من ناس كنتين كاميجي تيدن ما سودالي سودالي هاي سودالي سودالي بله گداره هیجان نهاجی کردن نو چین سبه جوارا پیشکش کن فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک قصده دا خویان یک دا
مسلوم عبدی دیار کرد گوه بچه شامه پیاما فرمانداری گشتی قصده مسلوم عبدی و هایا شرج ششی چلیده لسر ما هات فرس کرین گلک شهید و بریندارین مچه بون ام گلی خوی برخودیر سلاف دکن ما قبول کرجه دیر زوره و رقای وکشین ما جبو راوستاندنا شر پیمان قبول کر پشتی و گراج شامه امه نافروکا پیمانی بیجن امه دستکفتین گلی خواب بپارزین امه تایبدمندین هریما خواب بپارزین هێزا ما هەیە و وێ هەولدان داوام بکەین ئەمێ تێگوشینە خوا بدۆمینن ئەم باوەرن ئەمێ بسەر بکەون. وەزیرê karên derveyê Iraqê Fuad Husên doh bi seredaneka fermî gihişte paytexta Îrana Tehranê. Fuad Husên bi wezîrê karên derveyê Îranê Abbas Iraqçî re civiya. Piştî civîniya her dok alî wezîr derketin pêşberî ragihandinê û daxuyanî dan. Wezîrê karên derveyê Iraqê Fuad Husên ewil axivî got seredana maya ji bo Iraq ji bo Îrana cînar li ser bingeha têgiliyên Xurdiyên dê navbera her du welatan de were û aborî, roşenbîrî û aliyên din de bû. Ma bi Iraqçî re behsa rayên giringiya peywendiyên aborî kir. Her wiha me behsa giringiya pêkanîna hikûmeta Iraqê ya ji bo çareseriya astengiyên li herêmê kir. Di heman demê de me behsa giringiya dewamkirina peywendiyê di navbera Îran û Iraqê de û danûstandinê li ser rewşa herêmê kir. دەستەیا لەشکریya bilind a xuyaniek da û destnîşan kir got li gorî peyama dê navbera Iraq û Amerîkayê de proseya tevgera leşkerî ya li herêmên federal temam bûye. Diyar kir got ew şêwermendên got li bargeha ên Esed û bargehên fermandariya operasyonên hevpar mabûn jî ji cihên xwe wê vekişin. Hate zanîn got hêzên leşkerî yên Iraqê hane wiyekê xwe biparêzin û êdî xeteriya Daişiya ya mezin nemîne. Hata ragihandin got qonaxa yekem a erka hêzên hevpeyman dawî bûye û têkiliyên wan dê çarçoveya têkiliyên ewlekariyên dê alî yên kur û teqetînên leşkerî maye. Hata ragihandin got qonaxa duwemîn ya hêzên hevpeyman li Sûriyeyê dest pêkiriye divê çarçove bargehên hewayî yên Hewlêrê piştgiriya lojîstîkî bikin. Heger pêwîst bike wê leşkerên Iraqê bi Amerîka re li bargeha ên Esed operasyonên hevpar jî bikin. Duh di saetên êvarê de li ber baxê giştî Lêmaniyê bê tevlîbûna gelek sazî û kesayetên naskirî xwepêşandaneke girseyî li dijî êrişên komên çete yên ser bi hikûmeta demkî ya Sûriyeyê û dewleta Tirkiye li ser Reqayê ya Rojavayê Kurdistanê li daxistin. Di çalekiyê de bê navber durujmeyên bijî berxwedana Rojava vanan re anîn û êrişên komên çete şermezar kirin. Di çalekiyê de kesayet û aliyên siyasî peyamên xwe dan. Di axirîn de daxwaz ji rayedarên siyasî yên Başûrê Kurdistanê hate kirin got deriya Sinûrî ya Sêmalkayê ji bo alîkariya gelê Rojava bêverin. Hate diyarkirin got di vê demê de divê hemû parçe piştgiriya hev bikin û hate diyarkirin got dema gotinê qediyaya dema kiryarê ye.
دەستگەها دژە تێرۆریا عێراقی تێکیلداری ئۆپراسیۆنên li Enbar û Silêmaniyê hatine derxistin agehîda li Êgorî daxuyaniya du operasyûn li Enbar û yek jî li Silêmaniyê hatiye li derxistin. Di operasyona li Enbarê de du çete hatine girtin. Di operasyona li Silêmaniyê de jî hatê li derxistin çeteyek hatiye girtin. Hata ragihandin ku operasyona li Silêmaniyê hatî kirin bi hevkariya Asayişa Herêma Kurdistanê hatiye li derxistin. Belê guhdarên hêja Kurdin û Çên sibê mejwara pêşkêşkirin. Ka kamîre? Kamîre kanî. Tamam.
نبي خلي دخل خلاص ايش دخل معجن Ez dicemedim bi evînî, tu jî bi xerîbiyê. Ez di çavên te digerim tu li welatê xwe. Tu nizanî çavên te welatê. بله گودارین هجا پشتی استرانه جارگا دم و گریان باوا هر کسی گود نها لما گودارید که لما تماشد که جارگا دیجی سلاو و رز جیرا و گوند زانین اسایش ازید خانی به سالایا فقط عالیه اولهیه ده پاراستنا آشنگالید که هر پزگیری که خلقی هبی ام بیشن به اسایش ازید خانی ده جار سرگیرین درباری ام بیشن نظام اسایش ازید خانی هکر پزگیری چی به ام بیشن نظام وان چاوایا کسک مشکله که بگی چاوا ده جار سرگیرین سرداری چاوا پیراتی کرین درباری مجاری ده یک جه ریوبری اسایش ازید خانی حضرت شنگالی میوانی منه تبخیر هاتی گلک سپاس هکه ایرو تا وقتی خود آمد ام کاربین هنگی سروان مجارین گم بحث گیرین نقاش بکن خیلی وابی ام سپاس کن جبر قوة دقت دائما إلهم قاربن هنگ مجاری هکه حین ام يعني مش مردي خورا نقاش بكن بان مجال هكا إلو حوجنا هكا نقاش بكن. بله تکارگه هنگ خوان نزیکی مای که بکی دادن گی تجی باش چه گهدارین ما
بەێ سەریدا نیدامی ئاسایشێ چاوەڕێیان بێژن داوامێن وان واجبێن وان تشمەرە بەحس بکی. بله یعنی نظام آسایشی سیده ام بیشن نظام آسایشی هکا هادی آواگن آسایش بری هر چی پاراستنا از خانه هر منطقهشون دارن نظام هادی آواگن سرگی اساسی بله و بودی نظام کی آسایش تایبت هیا عالیه و عسکریه ده هکا وقت انسان بو عسكر كاچاوي جياناويه مثلا مدني وجياناوي عسكري جبر هكا ايلو اما قاسا شيء ثاني ايلو ما سوزدا هكا ام چاق سوز في مدير دا ام في مدير باريس ام نه الجارة دي مشكلة ادخوا التجيد بين حكم بين وقا زاروق فيشن قالي في اسخان كارم حل بكن جبر ما حياته يعني هذه وعادي سر عادية خو پاراسنا ایست خانه نظام کی میں ساحل دانش اگر نظام کی عالیه دوريات روجان يعني مكالمة استراتيجي سيد استراتيجي دوري النف قاطع هذا مكالمة فرع جي عالیه مثلا بين واجبات خدا هر وقت هیچ مشکل جی کی در کبیجی اما که آسایش ام اگه خوی هر بيد خواستن ام مساکارن پیورادن و عالیه مثلا عسكري جي هذا نظامك هذا وقتها كما أقول نظام مهمة وقت هذا داني جي نظام هاي ده هوا إيش عالیه يعني بردم برسيكي ماديتية دناغا قالك أسايش هذا يعني جنب بيجن ارتش هذا هني جروبت جور خواه تابت جارين ام بيجن جاناش بدري تشي بغداد بلكي ده سيدرا ده كسيد مدني هنا يعني بروي سيدة جاكيدوان ملن بروي سيدري تبي علي ده شان نرخلو يعني أم في موقع تريد جلاقي ما ياسايش جلاقي كاس في عالي هكا دردوري مناسبن في جلاقي آسايش كاس هكا مناسبن آسايش إيست خان لو يسر ملي ماي في تشي هكا كار مناسبن وقتها كما مثلا بو سيطران بيجن هر جي شو سيطران ما دين بينا جروب أما آسايش سيستم ما نظام ما تاني هاي هكا وقت نظام هر ناوان دقي هر بشرقي هر جي كي ريبا بدأ يجدا هاي كاري خوا جو سيستم كي تايبت الجو فرمان داري آسايشي لنا مشان هكا وسان كاري وان تمام بي بله ام بيجن ديوان السيطرة ده سردريا عندها من أسايش يزيد خاني بخلقي رشاوايا يعني السيطرة جدا والهرجي مثلا آساشات خان دي به نتني مثلا شمرت ما يزيرا إيش خلقي شنقالي آمدرا وش درفاي شنقاجي إيش كيجي هي بدا شنقالي دا حاجة خلقي شنقالي به أم بين خلقي وملتي أخو ومالي خوا حاجة درفاي جيبه وهر وسام بين أساسي أم بيجن أم آساشات خان نتني ما خاني خانه دانستانه ما ازدیار يعني جي شنقالي روي بشيلاقي وسابي هكا فقط او ازني يعني شنقالينا هر كسي يجي بدا شنقالي شنقالي جدا بي سيتر المجر درباز بوكا آسا شيء خان اموسا دانستانه كفيرت هكا فيجن هكا فيجن آسا شيء خان في شغلي هادي اواكن نصر فكرقي هكا تجات اول باوري عندي ديكريا هكا هر دين هر باوري هم وقع هم كانوا بيجوا وقع حساب كلي وقع خدا قبول كن فرقات ديني أولي أنت كسي قالين شغال النبي هم وقع جي هم كانوا وقع حساب كن الفياري ده بله رين هك ناف خلقي ديرين قاسي جرين راستي يعني الدوريات اللي ما يتحكى شنو قال ده عم بقارنجي جبر مشاكل حكا درت كافن شيء مشاكل عائلة هكا حبين شو مشاكل هكا مثلا و من ما همود بينها درنا كم زي كلي يعني تربك أمن هي المشكلة مستربة دوري مصري أساس قرن هكا أم كارم مساكي وان مشكلة يعني بقولين بله بوان دورين سايش چونو هاتناوان بلژیک هست با آرامیەکێت کێ ئەم بێژن جێ خۆدە بێ ترس کار بن سەری خۆدەی
يعني ام بنيرن يك تشنية سد ناي نتر إنسانجي هكا ناي محتاجي فارس إنسان وقت بين هكا هيز قبل فارسني هبه وقتي أو بخوا هكي يعني ديار هكا شوا مثلا كيف يدي هكا إيرو هيز قوانا فارسني هاي بله كان بيجين كسك مشكلة كي بقي ونشاو السردية بيرد كي يعني إيركو مشكلة كي بقي عم بيجن مشكلة قالك جورة مشكلة يعني شكل مشكلة هنا هكا سردية وي شكلها مثلا كارم سردية بشكلها كي يوسافيرا بكن يعني ت أول ما تصير ملاتي مانين هكا أم يك جرب قلنا النمط إجبار واجب ما ندوجي ت أول ملنا كن هذا مين يعني مثلا أم ويساجب جب خوازن هكا يجن هذه نرجع يحد يكمل درافين حقن إيه ما شاء سيدريكو سام فيردن هكا يعني من دستيجوج نظام ما يشد هذه دانين فردا كان نجي بيجن سر هري زي عادة ما يزداد تقاليد ما شاء مشكلة نف خدا وقع شيء قال مشكلة أم حلتن حتى قال مشكلة ما زين حتى أم مساوي مشكلة أو سردريا حكم فيردن مشكلة وانا قرين وسردريا فيردن هاجي فيرا بقول حاجة مشكلة وانا حل بقول بله أم قانون أسايش هكا كس بينن يكشي وان قانون أسايش تدقيري يد هي وبخوا قانون دانية وقت زاني شرحة يزيدياجك هيا ونوان قانوناش كي داري تقيرين لأن هم نهاجي ماجو يعني نظام أساسي هكا روجا هذه داين حتى نجي هر جارة كجي نظام وقت وي هكا أم بيجون كونفرنس بده شيء كنجي چت خوازه نظام خوازه هكا نيرني ملت ما هبن سر نظام اجبر ام نيف ملت اكيد هكا هفتي شاف مار درباز بيا ام خوجي مبين ام نيرني نظام ما